destana bidibine Kurdistan bakacağına nabi kurda gellek şirine Kurdistan bakacağına nabi kurda gellek şirine şerkin şero cenkin Kürdistan'e sendir asken Rabin şerkin şero cenkin Kürdistan'e sendir asken Hem şiar ben, hem siyar ben Hem leşkeri, partya kar girben Hem şiar ben, hem siyar ben Hem leşkeri, partya kar girben Geverin bitirsu khofun mernametine şehit nameren rahime azazın be feydeye Goristan mala şehit etmeye Avun sondame köbar ya millet Tırbavanç bu me bu yevek ziyaret Evin sonda me kıbar ya millet Tırbavanç bu me bu yevek ziyaret Şehit namerin evetim hebin Şer şehidinime tıcar bir nabın Şehit namerin evetim hebin Şer gidinme tıcar bir nabın Şehit, şehit Şehit, hey şehit Şehit, şehit Şehit, hey şehit Şehit namerin, şehit namerin Şehit, hey şehit Şehit namerin, şehit namerin Şehit, hey şehit بله گذارین هجا روزا و همو چاقی و خوش به ام به برنامه که تایبت لسر سال وگره دامزراندنا تفگر آزادی گله کرد چلو پنجمین سال وگره دامزراندنا تفگر گله کرد پکی که نهاجی دستیدیو دمیوانی مهنه جبو استرانجی ماموستا هجا هنرمند دلوان تبخیر هاتی و شانامه گلک سپاس بو استرانی هر وها دستیدیو دمیوانی ما روزنامه‌وان جی ریدورسی سر آماده تبخیر هاتی برنامه ما زور سپاس بله گهدارین هجا برنامه ما می هول بدن بهتر هم جالی چاند هم جالی راگهاندنه هم جالی سیاسی جی امی
پیواژوی گو تفگر آزادی گلی کرد درکتیه دشی شرط و مرجن دیروکی درکتی اف تفگر حتی نها جبو گلی کرد چه برهمن دیروکی آفراندنه دوی وارد امی گفتگوی بکن هر و هاوی میوانی مجی هجا و آماده به فهم ایشکشی و آماده به حوالی می هول بدن دقیقه پیش آمده جوی در واسی استودیو جی بکن امی هول بدن بتایبتی د شرط و مرجن دیروکی کو در واسبی دسپیک امی بری خو بدن هنرمند هجا دلوان امی هنکی جالی هنرمند دانده یعنی اف تفگر آزادی جبوان چه تمثیل دکه د شرط و مرجن کی چاوا آوا بویه فرم اش راستی به دلوجان 45 سالیا سالوگرا پارتیا کارکرین کردستان وساجی ریبره سروگاپو شهروان آزادی مالبت شهیدان و همو گلین ما از دلوجان پیروز دکم اوروش براستی جی 45 سال دمگی گلک دریجه لیم چه ناوی روشیدانه که هم تم برخواددن حتی آزادی ها ما سرکف بکن راستی جی حوالی مصطفى هنرمند گرک تجار نسکنن یک افراندنن سر ولات سر شهیدان سر قوماندنن که ایرو قومن ده بر یعنی سلام بری او گلک هنرمند ما کارو خبردکی خواه براستیجی یعنی برچواه یعنی کاری که مزن کرنه باشو خرابله به تایبت هم سوا باشه بجم راستیجی کاری که هنری که افراندن نوان سالن دو درش هم گلک سپاس دارن و هم دخواستن که به سکناندن بین راوستان هر کس کاری خواهی هنری جبو ولاد جبو شهید نمر و جبو سروک و همو کسین که ناوی دوزه دانه هم گلک نسکنن و هر تم کاری خواه بمشینن بله دوی وارد هم تخوازن جتا سترانه که گوداری بکن و فکرنا برنامه بسترانه که دست بکر به طایبتی سرواتای روژه اگر سترانه که ها بواتای روژه گرینگی هاوی پیروزبایی هاوی جبو توایی گلی کرد جبو هموش ورشگرین تکوشینا تفگر آزادی فرمو از وسترانی است خوازم دیسا پیشکشی گلی خواکن شروان آزادی کن ام دویژن شر دکن لی شر نخوازن ام شر نخوازن لی ام مجبورم برخواددن ام شر دکن جبو آزادی ام سترانا شر دکم شر نخوازن ملتك قهرمانم هم بر زور زمانم ام برنادن دوزاخوا ام ناشکن سوزاخوا نشتمان درینه بردل من شرینه گرکو ایرو بندستن ام سوی سر بستن شردکن براوستان نزانن چیه وستان شردکن شرنا خواسن والات خود خواسن شردکن براوستان نزانن چیه وستان شردکن شرنا خواسن کردستان امدو خواسن والات خود خواسن
درنگ حتیمه حشار و کر حتیمه جمج و املاتن سبي خدي دولاتن هر تشتمن بكردي البشر والجندي آزادي خلات من كردستان ولا تمن شردكم بالراوستان نزانم چیه وستان شردكن شرنا خوازن ولا تخد خوازن شردكن بالراوستان نزانم چیه وستان شردكن شرنا خوازن ولا تخد خوازن ولا تخاد خازن ولا تخاد خازن خوش مامۆستا دەنگ خۆش بێ ساعت خۆش سترانێکی گەلێکی گەش و گەرم بوو بەێ گۆدارین هێژامێ بەرنامەیە خوال سەر ڕۆژەوە تەفگەرە ئازادیە گەلی کورد 27 مژدارێ 45 سال وێتە کوشینە ئازادیە گەلێ کورد بەرخوادانەکە دیرۆکی بەر هەمێن دیرۆکی هاتنە ئافراندن ئەمێ وێ مژارێ ناوە بەرنامەیە خودە بە هونەرمەندان بە ڕۆژنامەوانان بنرخینن نەهاد ستودیۆدە هێژا ڕۆژنامەوان فەهیمی شق ئامادەیەت بخێرهاتی مامۆستا سەرچاوار ساوی زۆر سپاس بەێ ئەم خوازن ژالی ڕۆژنامەوانی دەوێت تەفگەرێ ڕاستیژی خودی ڕۆلەکی چاوە بوو شەرت و مەرجێکی دیرۆکی چاوە هات ئافراندن و حەتەنها گشتی قۆناغێکی چاوە Ez berî axaftina xwe dixwazim salvegera damezrandina PKK pîroz bikim bi taybet ji rêberê PKK û her wiha hemû şervanên PKK û gelek Kurd re bi rastî jî dîroka Kurd û Kurdistanê de dema behsa pêvajoya PKK'yê tê kirin bi taybet piştî sala 84 bal têk şandin ku serîhildana herî demdirêj e piştî li Lozanê welatê me kirin 4 perçe gelek car Kurd li hember kolonyalîstan serîhildan Şeyh Said rêberekî bû serîhilda heta Seyid Rıza serîhildan bi hezaran Kurd hatin qetilkirin ji alî devleta Tirk ve lê mixabin hemû serîhildan bi maweyekî Kurd de hate fetsandin dûre tevgera Kurd ser du esasan rabûn ser piya salên şêstî pêve yekem bêjin esasekî li ser çepgiriyê bû esasê din jî ser netewperweriyê bû bi taybet bandora xwe ji başûrê Kurdistanê girtibû lêvana piştî heftê û çaran heftê û pêncan êdî pêşengiya em bêjin sosyalîstan ya li tevgera Kurdistanê dest pê kir PKK jî ji xwe her encamekî wê heyamê yani heftê û siyan de gava xwe ya ewil davêjin heta heftê û heşta em bêjin wek tevgerekî ciwanan ber bi pêş ve diçin heftê û heştan pêva jî wek partiyekî derdikevin lê axir tiştê herî esasî ev e dewleta Tirk ji bo fetsandina tevgera Kurd carekî din derbeyekî leşkerî pêkanî lê piştî derbeya leşkerî em bêjin tevgerên din yên Kurdistanê piranî bi rengekî helyan li hember kolonyalîzmê nedkarî bûn berxwe bidin lê wê heyamê de di rewşekî gelek zordu PKK dest bi şerê çekdarî kir niha gava ji heftê û pênc sisiya heta heftê û heşta heyamekê heftê û heşt heta heştê û çara heyamekî lê piştî heştê û çaran jî her çû tevgera PKK zêdetir navgerê Kurd de cî girt belkî destpêkê de wek tevgerekî
ku bi şerê çekdarî wê de tir rêyekî nizane dihate binavkirin lê piştî salên nodî jî derket holê ku piştî ku tevger em bêjin zêdetir bi girseyî bû derket holê ku esasen ev tevger bi rengekî jî ji bo çareseriya vê pirsgirêkê hewl dide. Yani ew hewldanên sala nodûsiya tê bîra me dûr dirêj nekim. Bi rastî jî ji wê rojê heta niha jî hewldanekî pir mezin heye bi taybet heta pêvajoya sala 2013 ya lê divê heyamê de tiştek din jî derket holê ku dewleta Tirk ew mantalîtaya xwe ya damezrandinê naxwaze ji holê rake. Yani hatta niha jî ê ku şer bi pêş vedibe, ê ku şer gurttir dike dewleta Tirk bixuye her wiha hêzên hegemonîk yên cîhanê jî bi rastî berjewendiyê xwe ser destlatdariyên dîktatoriyal dibînin. Rojhilata navîn jî hemû dewletên ku niha hene hemû bi alî rengekî dîktatoran ve tê rêvebirin. Ev jî bi kêrî wan tê feqet divir de tiştê xuya dike ev e Kurd piştî vê serî hildanê bi awayekî bê ku paş ve vegere her bi pêş ve çûne. Yani pirî cara wek rojnamevanek ku bi salaya nav vî karî de min dikarim bi awayekî hêsanî jî bêjim bi rastî her carê tê gotin ku ka çi destkeftî heye. Bêguman berdelekî pir giran hatiye dayîn lê feqet ez wan sala jiyame ku Kürt net garibun peyva Kürt bikar binin. Yani peyva Kürt li Türkiye qedexe bû. Hemû kes Türkbûnê bi rengekî qebûl kiribûn. Piştî dozdeyê îlonê ji xwe ew tiştê hate ser gelê Kürt hate jiyandin hemû li ber çavanê işkence û qetliyam û her tişt pêk anîn lê pişt re îro em lê digerin lê dinerin ku di parlamentoya Tirkan de her roj peyva Kurdistan û axaftinên Kurdî tê bikaranîn. Kesek jî bexş nekiriye. Ev ya piştî têkoşînekî derketiye holê ya din jî divê em tiştek ji çav nerevînin. Îro rojhilata navîn guherînên mezin pêk tên di nav van guherînan de guherîna herî esasî jî bi qenaeta min tiştên li Rojavayê Kurdistanê tên jîne. Yani li Rojavayê Kurdistanê îro destkeftiyekî pir mezin heye. Hemû hêzên hegemonîk bi taybet jî kolonyalîstên Kurdistanê yên Tirkiye di serî de Tirkiye û qasî Tirkiye jî İran pêk ve ji bo ew der nefesekî negirin çiş destê wan tên dikin. Bi taybet Tirkiye Dewleta Tirk bi her cûre êriş ser bi Rojavayê vetînin fakat li wir ji sala 2012 û niha heta niha yani bi taybet piştî şoreşa Rojavayê Kurdistanê jiyanekî nû li wir tê damezrandin ew jî ser esasa nêrînên em bêjin Birêz Abdullah Öcalan tê meşandin. Yani dema pêvajoya çareserî baş tê bîra min bazariyekî mezin di navbera dewleta Tirk û em bêjin tevgera Kurd de hebû ew her dixwastin bi rengekî li Rojavayê Kurdistanê dewlet çi ye Rojava bi rengekî teslîmî dewleta Tirk bikin lê feqet ew peyva Birêz Öcalan niha jî tam di bîram de gotibû Rojava ji bo me xeta sor e. Bi rastî jî belkî ew pêvajoyê hat xirakirin belkî ji ber vê yekê jî lê feqet destkeftiyekî mezin e. Ev ya jî lazim e em bibînin. Yani bandora xwe li dîroka Kurdistanê xistiye feqet ji niha pêve jî ji bo ev bandor zêdetir hewla xwe bide jî ya herî mühim ew e ku çareserî. Yani gav kadın hevalê me hêja hunermendê me hêja dilovan jî got em şervanin lê bi rastî jî em şer naxwazin. Dewlet şer dixwaze gur bike, gur mezin bike, şer sûd werbigire ama bi rengekî PKK wek tevgerekî şerxwaz tê nasîn ama esasa xwe de rastiya xwe de bi qenaeta min jî wîsaya tevgerekî çareseriyê û ji bo çareseriyê jî
her çi pevist bûye heta nuha gav avetiye. Fakat ek ve çareseriye pek naniye destlatların devleta kolonyalist bu konuda ve enveji bir nekid. Bele spas mamusta nahaji emi werincem havali me rojnamavan redursi ser heye. Naha tevgera azadiye gele Kurd li ser gotina rêbera apo axaftina wî giring heye. Me bi ciwana dest pêkir em ê vê tekuşînê bi ciwana bi ser bixin. Baş e 45 saliya vê tevgerê li ser vê têkînê beru çawa lê binere. Çawa hereketekî ciwana dest pêkir wê ciwana bê bi ser xistin ji alî ciwana wek rojnamavanekî ciwan divê meselê çawa dinirxînê û hûn jî bixwe li ser dwarî ragihandinê de nûçe çê dikin, dişopînin, tevgera ciwanan dişopînin, çalakiyê ciwanan bi taybet hûn dişopînin fermû. Destpêkê ez jî dixwazim berxwedara herî mezin ji rêbera salvegera 45-mîn cejnavêjînê pîroz dikim. Pişta ji hevalê me ê ku ji zindanê berxwe didin malbata şehîdan û ji ana ji amadeyê hevalê me ê çiya ez hemû re pîroz dikim û ez dixwazim wisa dest pê bikim. Vekî hevalê jî basê kirin serokatî wisa di nirxînê dibêje ki em civantî dest pê kirin û em civantî jî ser bikevine. Dema sala heftî sê de jî vê derket holê ki vekî talebe penasê kirin ki awakirina bingehê PKK ji zanîngehê Ankara wisa dest pê kir. Yani em gîştine ve rojeyekî hîn jî vekî rihê civantî jî berdewam dike. Ev jî çawa dibe ev ertim girêdayê serokatî fikrî ramana serokatî de girêdayîn bûyînê de derdikeve hole. Gerek jî em jî vekî civanê ê ku vê rojê de jiyan dike her tim gerek vekî girêdayê serokatî vekî girêdayê rastî xwe jiyan bikin ki û her tim civan bibînin. Ev jî çawa bibe gerek em her civan xwe berpîsiya bibînin ku ev hakîqatê her derê belav bikin. Fikrî ramana serokatî ji her derê parve bikin. Ji ber ku ana hemberî sisteme kapitalîst de fikrî ramana serokatî, îdeolojiyê serokatî vekî xatekî alternatif derket hole. û anem dibînin ki zaten ji kada çiya dest pê bigirin ji zindana û ji Avrupa, ji Bakur, ji her cihanê de civan gerek role peşengtî bilîze. Ev jî çawa bibe gerek em serokatî esas bigirin û hatina gîştine vê rojê de belki em bi hezaran şehîd meda. Em armanca vana gerek xwe berpisyar dîtin û rolê peşengtî ve rê de bilîzin. Baş spas rêdûr em ên warin cem hunermend mamosta Dilovan. Em pirsaş te nakin niha piştî em ê ser çand û huner bêtir em ê bêtir bi tere binirxînî em stran kişte guhdarî kin. Fermû. Malat davat tegot sê çar strana ez heta bar dikim heta dawiya program ez şev strana. Mamostar çawa kir. Rojeke taybet rojeke pîroz e. Bele pîroz kir fermû. Ez îro nek stranên xwe şorojgerî bêjim ser Kurdistan. Wê rojê heye bele. Stran pirin. Hafsar simir mina hute behers ugur mina şahin dışvar avır ez Rabbim sensi pane bıkırım hür bıkırım hür
hey Kurtnoka Kurdistan Rabın rakın nas u dostan Hey hey Kurtnoka Kurdistan Rabın rakın nas u dostan Bögürün dilan helgörün çekan Ah u keserime Kurdan Bökün jiyan gül gülistan Bökün jiyan gül gülistan Bejin çuye devra kolan Tövünge xwa bavın milan Em son duxun sonda miran Hegi kurt her dem ve kabe Hun li bamme ve keşiran Hey hey Kurtnoka Kurdistan Rabbin rakın nasu dostan Hey hey Kurtnoka Kurdistan Rabbin rakın nasu dostan Bıgrın dilan elgırın çekan Ahu keserime Kurdan Hükün jiyan gülgülistan Hükün jiyan gülgülistan Ka Kürdistan, Ka Kürdistan Ka Kürdistan, Ka Kürdistan Ka Kürdistan ساعت خوش دنگیت خوش به پروزی Hepsiran Walas 1988 çekiliyor. 88 Kaset ve çekici kaset mesela nodi kucaraya keme satın verem. Ev kasetamın yekem derket. Hey hey Kurtno gotin ya nüviskara gibi Ermenistan'da agite şemsi gellek nüviskara gibi nav denge. Men cihilda men got sen as ser Kurdistan yani bu kuvvet demek Emedi berbe azıca Kurdistan'da için le demek edgut ka Kurdistan yani Kurdistan. Mamusta az duhazım heneki pirseki duy var devak hunermendeki salan tikari huner jibu gele Kurd bale jibu gele Kurdistan'ı u taybeti jibu şurşa Kurdistan'ı gelek berhamiyeti piroz hene em duhazım bepirsin carayeki ve tefgera azadiye çağı bist. Yani Türkiye çağı. Az Ermenistan'da sanatçı devleti bu. Nav Kurdem elver ya az yekem bu sanatçı devleti bu. Orkestra me parvana 16 zamanı cihanı. Aji vek endame ve orkestra muci soliste verksim. Yani ezbejim Merve Duda. Solista yekem yekem artista ki gelek nav deng bu. Ya da Duda esmu emnezki bizdu kes bu. O rojaki as konsertaki mebuzani konsertaki megu ev jenek ev devje falan kelam yani konferansiye jera devje yani hat neziki me de خلاص kır me konsert خلاص kır neziki me ko dilwan le derva sekes dixazın tabune yani me bu serçava yani terkedim derom dit havale şehit rızgar havale rızgar havale ki gemnaş rojava beli avruya evci jara yekem hat bu Ermenistan'ı ko Ali Saruk jandı bu bele bu siyasi tav Ermeniye bakın yani o kırıcı yani ev deme o medit daha من دنيرا دكانه و بربمن هات مهاب حمس كر جميلة جسم يادني جميلة جسم و أول كمدني أول بريس بو روزنامه قلت جميلة قلت دلوان جنابا حوالة ولا مش زده نعم بيستو بله يعني بارتي يعني بيجي كيشر لبس مرة أبوز يعني مرة بالكش بو
بالکش بو از یعنی چاه با مگود شکو هاتیه گود جاوروپایی هاتیه برای او امیرو هاتنه کنسرت سری و نهشینم من رزگار اول شهیدن من رزگار میبره مالا من همچون مالا من آخوی گلک از کیف خوش بیم یعنی زاتو هر استرانه مداجی گلک سو ولد پاریزی پره یعنی هم بیشه بله بله ایجا حوالی رزگار گود ماموسته از سر نوی سرکاتی جهات میبره از دل و جانم تخواستم تا به اروپا او تبل گله می باکول بی و بیشم کنسرت او شاهین bu es hatım serden neşim hatım kaset çekin jubumun dizani havale Mustafa ber daji hindirimde ev Olat Parizi Kurdistan Ahame Bavukala çünkü kalkimin rahmeti meragili ki no çarsar Amerikır iş bazı de bu yani işten dure ki çay dure ki çadır baz mı ya jubumun ve kompleks akçe bu zani bavimci raşite baso dengece ki navu denge da gelemedi و افشتا مجی نوجان یعنی من مخوان دنگ بچی نگرد بله از دنگ بچی دکارم بشم گلک لی مخوان نوجانی کرد یعنی نوجانیش بو که هر کس خواسته خدمت گلی خواست بله یعنی خواست چند دا کردی اجی وقت زانه اجی وقت ام بشم هنرمنده که پیشکدی زانه میگوت در زانه سیامن از جبو و دمیجی سوویتستان بو سوویت بو هم düşünür Rusyacıyım میگوت تمام Esaki navanda zeden neminimci ne problem parın yebinaman uyuşmuz başlıcı gelek başları az her nav geli xada az hizmetteki ben esa kararı ki xada yani وجه زارو بون اما كده اس هاتم اس سالا نودي هاتم سمع همام حوالا مشان هم اروپا چقا شب بو دلوان برور برس ما در باز شوم دیسا جردن هفت مام اشم باتمان اگر تبیرته نروزا باتمان او کی جوشه کی مزن دا سروگجی گلک سپاسدار بو یعنی حوال کما برخدان مرا حوال دلوان نه لازم نوا تعلیمات سرکت تو بچی ولاد یعنی زنی هر ناف گل داد تو نه رخا ورجی او بختم نانی اشم باتمان یعنی نرمال گره کی آمده نوروشه به بعد اشم باتمان اسا او اسا هدی تده من چبون سری ها رخصنه تده چبون اون مجی نه رخا بردوام دکر کنگه ملت گدار دکر مصطفی جان کنگه ملت دخواسته تو بخوازی نخوازی تو خازی بکوید دازانی یا هنگجی خود ده هم ده که افشتا بالمون هست کارم نکتشتا چکم ایرو ediniz ki 132 ne ben hana yani müzik betebet müzik haft 8 goten cemiyeminin le gelek hünermend stranımın dastırın tamam ya çar velal Kurdistan'ı yak jvancı hozanın meserhat kijan ko rastici stranımın sipan az Kurdistan'ım serbanika vana kere repertuara o gelek kesin de naji telefondaki mamustem dikarım bizim serçava derge vekice çıkar bizim uçman asıl bizim birasti serok 4 sala mestre او تزانی مصطفی جان ام ناف رفش از سوویتستان بوم ناف سیستم کمونیست سیستم تزانی مارکسیسم لنینیسم یعنی hemen gelek işte have the zani yani aile de خود اسپری چند که سوسیالیسم سرک یکی بینا سرک بس صدان سالان نجیحاتی است بمن لباس زانی یعنی نزدیکی راهمند آخافت نوی سوی نزدیکی راهمند من نجی یعنی امچی اوراسا لاماجی اسمخا چی گیدن ندید هب جد نجی کرد دن هن کرد پرن بس مخا وردید یعنی چون راستی که قدر قیمت جنا قدر قیمت انسان قدر قیمت مروایی زانی هموتشت وکریه زانی خابندن دروتی سرتی چاروتی یعنی نه لاماجی از گلک سپاس دارم که از ایرو زانی 33 ساله از من پارتی ناسکر و نزدیک
و حتی روزه ایروز از نپوشمان و از حتی ام خاش بن ادی هفته سالی زدتر عمر من حتی خاش خدای عبری دریج بدته ام گلکس پاس کش بوی کداته ما مستعمی ورن دیسا جارکی دیل سر مجارات و ناسکرنات و ریبراف و بیچوایی و دوی وارد مهنکی نقاش خو بردام بکن ما مستا فهم ام تخوازن ورن سر شرط مرجن دیلوکی این آواکرنا تفگری ام نخوازن هنکی مجاری پر بلاف بکن وک روزنامه‌وانک جاره که تا حرکت چاو بیست شرط مرجع کی چاو دید تا بحث دسپیک آواکرنا حرکتی کر لی وک روزنامه‌وان تا دسپیک چاو بیست وقت روزنامه‌وانک من نبیست یعنی گاوا دست روزنامه‌وانی کرد شر چکداری دست پیکر بو امبیجن تفگر گرسهی بو تفگرن سیاسی هبو لی اول جار بریا 12 ایلونه از خواندکار بوم دچومه لیسه د زانینگه ها درانسازی دجی خورتکی هبو زکی بو ناوی باورد کم دوره شهید بو یعنی دوره من نشوپان انسان کی لز و بز بو توش بو و tabi ve çağıcı embejin la Ahmet'e pekke tevgere ki lavaz bu pekke cinayet bu da mezrandın binavi ukoye daha tezanin yani hem binavi uko dugotin hem ji binavi apoji bedenk dikirin ve demi denav bera hin juanandı şeru aloziki derketi bu zeki jilur brindar bu ama brindar ekip çok bu ve demi ve kort em çunlur danustandın navbera tevgerandı havalemetkir em juvek çavder lur bun ve demi zeki naskirim go zeki efçiyeş kuderketiye o bahskir yani nave uko tabi got tabi pişre em ji juanın nav siyaset edebun med nave pekke naskir ama beriya 12 ilone dve em bizarmın emu PKK'yi em lehemberi hevbun yani çünkü rekabeteki mezin de nav tevgerin Kurdistani de hebu ve demi biraz tici dve rekabeti de evre bazen ku PKK berdabu berxu re bazen siyasetindin hevudu nedgirt piri cara embejin de navbera wandı be avayeki fiziki ji alozi derdiketin şeru tektan derdiketin fakat pişti 12 ilone revş guheri pişti 12 ilone ku carekidin emketre من دست به زانینگه کر ام بیجم پشتی 3-4 سالانه و گرتن و بردان و فلان بیوان چه بو پشت رم دست به زانینگه کر تابی پشتی زانینگه دی او رکابتا بره یاد ناف تفگران در رب بوج براستی جی پیوستی به خبات و تکوشینه هبو سرات زانینگه دی اول کمیسیونه که مجوانا پیک آنیج و کمیسیونه که جوانان یا زانینگه ها آمده که اویا تابی باوایی که اشکرنه نه همون نهینی بو دوی demedi em heft kes bun te biramın düse havaleme PKK'yi bu hin havaleme jirextinin dim bu ez jirextineki dim bu mehevre komisyona juanan ya zaningeha Ahmet da mezran dura tabi tekliyemel gel hemu tevgeranji çe bu danustandineki baş bu lepişti min zaninge xalas kir min dest mamosteyi kir duraj mamosteyi minavetin o min dest bi rojdemevani kir ve demeji tabi çıcar rojeva me derneket yani edi rojeva me vek siyaset medare ki vek rojdemevani ki tevgera kurdu Kurdistan'e bunu navandı pek kecici ki taybet digirt o tekilici her germ bu yani salin nodi de qasid 2 salda hapse demam demad hapse de bumji dinav hemu penset girtiyen hapsi de yejrextin edin estane bum mesela jirextin edin yen Kurdistani estane bum lednav penset kesandı idare khas min bixi kavuş ekidin digotuna pek ki yetişmad navvandı demin ya az kurdum evji kurdun hem pek ve minin yani takriben 2 sala ama hevalin pek ki be hevreman kuve çağıcı az karım rahatiş bejim yani navbera rextinamnu pek ki de preskrek yabun ledi saji med devje kavuşen siyasi bernedayım be hevreman o tekili geliptir ki
کرتابی دوره چند ساله من باشور کردستان درباس بو من لور روزنامه‌گری کرد و دمی تابی نوبر رخصتنامنو پکیده و دمی اسپسیکی بوم پروتکلی که جی پکات بو مثلا دماوی پروتکلی دجی دهانجار هی پکنه هات بو قندیل پرانیل زلی بو هاتن چوینامون چه بلوان درال گل گریلیان گل رایداریا پکه من گلک هف پیوینام پکانی و گلک هف دیتنان me pekani van salanji nasbunamın nezik ve bu le pişti sala 2016 ku az derket meder veyvelat mecbur mam jiber tehdidin gefin sistema faşistiya Erdoğan tekli zedatir gelin bu yani van salanji em bejin emu PKK brengeki denaf pevajiyedeki behevrej yani behevred navjiyan edim cigirt ama gavam dest projnamegeri kırbu edi yani netene diroka pekke diroka hemur extren kurdu Kurdistani تجنيز ve şupanu ta'ala kadar tabii karim bu jibrengeki azvi bejim hesani kurt bele mamsta spas amedi sawarin ser hineki betere mjaraki din jaraki din am mjara berxodan zindan işte bahsa zindan jiker am bi pişrewarin servi berxodani amwarin ser juana havaleri dur am zanin ha demeki de Avrupa'yı kampanya jbura kirna qadagayal ser peki de speaker gelek çalakiyên ciwana çêbûnin li Ewropa û li welat Kurdistanê li her derêjî çêbûnin em hinekî behsa wan çalakiya bikin agahiyê derbarê wê de li cem te hebin dikarî me re parve bikin. Belê yani wekî ji tevgerê ciwanên ê Ewropa jî çalakiyekî her tim ji bo azadiya fizîkî rêbera poda ji wekî armanca navendî dest digire. Berê گورویج هر تم مجور چالاکی چه دکه دخوازه که فکر رمان سرکتی جی همو جهان بلا بکه و یعنی جوان و درج ذاتن خویا دکه کو ادی صبر جوان جی نمایه به سرکتی جهان بکه یعنی جبر ویج ام خواستن فکر سرکتی بلا بکن و چه دست مته ام و بکن و خاطر hizmet بکن و ام جی دست بکرن işte سالکی نوجی وکی تفگیر جوان پیشی مده دکی خویا کرن ام نه قانون ج ولات فرانسه ج پاریس کنگره سیمین تفگیر جوان شورشکر به شیار خوری خستن بکر برا azad bike dar bixne yani em dixwazin ki vekî tarzê serokatî esas bigirin ev jî çawa bibe vekî şehadete hakî karer serokatî ji avakirina PKK ji belav kir em jî dixwazin ki vekî wisa her tim maneyekî mezin ji her şehîdan û girêdayê welatê xwe girêdayê hevalê xwe girêdayê serokatî xwe em her tim dixwazin ki xwe rêxistin bikin û armanca هری مزنه ای جوانه جی آزادی فیزیکی ای رهبر پو. امرک بحث چالکیا برلینی بکن ویداوی چالکیا برلینی او ارمانجی چا و چخص بشتاری چی بو تدوی و چالکی جی جنیز و شوبانا کروج نموانک جوان هنکی بحث ارمانجی و باندورای جی بکن و گلک چالکی اندن. بله یعنی ام zaten ser diroke xwa meze dikin ji bo azadiya fizîkî rêbera po an jî ji bo PKK dest me de çi hatîse em dixwazin ki çê bikin vekî çalakiyekî ji bo qedexekirina PKK em çalakiyekî mezin û navendî ji Düsseldorfê darxistin lebelê vê derê xuya kir ki ji hegemona devletê ê NATO dîsa jî xwastin ki provokayı ki mezin ji çalaki me ev bikin qadeke bikin ve derece xuya kir ki ev tane ne giredaye devlete Türka u hamu devlete ki eko ji komple nav netevide ji girtiye NATO listoke NATO ki mezine bele yani em dixwazin vekî tevgere ciwanên راستیا PKK و گردای سروکاتی فکر همو دره ای راستی خون نشان بدن ام بکی جوان جوه دره خواستن که بمشن اما دیسه جی خویا کر که
be tekoşin be tişteki yani tekoşin dirxistin em nikarin tişteki xo rastî xo hakîqetê xo belav bikin. Ser konferansa navnetewiya ciwanan jî çêbû eger agahekê yani şîrove zêdetir em agahî dixwazin ew konferans çabû çi encamek jê derket vê dawiyê ew konferans bi çi zemînekî ava bû em hinekî behsa wê jî bikin. Beli, zaten dîsa ji Paris'e konferansa cihanê yekemin em darxistin ve derê jî rihe 68 da dîsa em dest pê kirin ku nifşê ciwanê ku bandorê wa li ser şoreşa hem Kurdistanê û cihanê jî hebû belê. Neskê çelû neh rêxistinê ji beşdarê ve konferansa belê tevlî bûn. Li vê derê de zaten destpêkê ne tenê Kurd ciwanê hemû ê ku cihanê hatine vê derê yani diyarî ve konferansa ji azadiye rêbera pire wekî amûrekî wekî armancekî pîroz kirin. Ve derê derket holê ku piskirêkê me ê ku ana em ji her derê cihanê jiyan dikin sisteme kapitalîst e alternatîfekî jiyanekî azad dîsa fikre serokatî derket holê û em vê derê nêrîne her rêxistinê girtin ku armanca me dîsa yeke jiyanekî azad jiyanekî serbixwe em gerek alternatîfa serokatî vekî ana ji her derê cihanê belav bûye dixwazin jiyan bikin û taybet vê konferansa jî derket holê ku bandora şoreşê Rojava ê ku fikrê serokatî vê derê hatiye jiyan kirin pir xort bû yani taybet ji rêxistinê Latin Amerika, Afrika vê rastî dîtine yani serokatî êdî dixwazin ki gerek azad bibe gerek çanda ê ku hatine katilkirine ê Kurda hatiye vê rojê dîsa jiyan bike dîsa xwe azad Belê. Spas rêdor em ê dîsa warin ser ciwanê internasyonal piştemê agahiya ji te bigirin ha mijareke pir girîngê bi rastî ji bandora fikrê rêbera Apo yê internasyonalîst e ew isbat kir ku rêbera Apo bixwe rêbereke cîhanî ye xwedî bandorekî wisa ye. Mamosta bi Kurtî em ê piştre naberekî ber ku nûçeyên me jî hene piştre em ê naberekî bidin dîsa bername xwe dewam bikin lê berî wê ez dixwazim pirsekî bikim. Te bixwe rêbera Apo dîtî nedîtiye? Fırsat çi nebû yani gerek ez bişûma esas çi bû ku kaxazê min tune bû yani sal gerek heval gotin biçayê bo serok lê kaxazê min tune bû çi nebû. Belê. Stranek te li ser rêbera Apo heye hinekî behsa wê stranê bike te çawa ava kir û hinekî wê Tu zanîn em yekî bîna min em nikarin ava nekin yani Mustafa Can em zato milletê me milletê Kurd milletekî avakirinê ye. Bavê min ê rahmetî digot milletê me tim kevirek daniye ser kevir û waqek dixsiye û çêkiriye em hilmasa Sûra Amedê dest bikin û jiyana me lê dijminê me jî hatine xerab kirine yani. Belê. İja çêkirina strana serok hevalê welî gotî Slavekî germ jenerasyon evî gotina lêkir kelek xweşa min bijî serok Apo gelek xweşa min hat zanî min got sen ez vî stranî ez pêşkêşî serok alî xwe de yani şexsî pêşkêşî bir serok be çima çûnkî zar û zêç û yê extiyar û yê em bêjin pîr em mêr û pîr hemû bi dil û can dakirin û dibêjin bijî serok Apo wê demê jî gelek ew bi can bi xwîn em terane ew gotin jî pir ew bû min ew jî kir hendir vê stranê min got bire komplek tek çêbe yani hemû de û ev stran hata holê sûretê min jî nedate keşê gelek kes jî nizam kê destire yani zanî em bêjim dîmenê em bêjim festîvala texmînan ya Frankfurtê bû dîmen nîşan kirin û min ew stran digot yani gelek cara jî didin televîzyonê didin îja hinek heval gotin mamosta hinek ciya
şevada. Tu evstram beje, dubara beje bire bizam kutte dveş yani çünkü bura ne kutune yani ki. بله مامۆستا سترانێ ئەم بسترانێ ئەمێ پیشتی نابەرێ گۆداری بکەن لەهاژی ئەمێ نابەرێکی بدنێ ئەv نابەرە شۆلێ نوچیانە وێ نوچەیمە بێن پێشکەشکردن پشتی نوچیان 10 دقەیە ئەمێ دیسا بەهەورە بن گۆدارên هێژە بەرنامەیە تەمەیە تایبەت لەسەر 45مین ساڵڤەگەرە تەڤگەرە ئازادیە گەلێ کوردستانê بەلێ نها نابەر جشنا vejînê sersala Partiya Karkerê Kurdistan PKK pîroz be li şehîdên şoreşa azadiyê li şorişger û şervanên di çepera da li dayîk û bavên şehîdan li kenên li ser rûyê zarokên şehîdan li karkir û hemû xebatkaran li azadiya girtiyên zindanan li amada mazlûman li qamişloka cîgerxwînan li Silêmanî û hewlêra viyanan li mehabada qadiyan li kobaniya arînan li rêberê rêberan serok apo û li her çar parçên Kurdistanê cejna vejînê pîroz be pîroz be pîroz be.
شهر حسین لوجیگر بشف رمزین دا کوروجی بیننده بشف رمزین دا کوروجی بیننده وای پکه کرابوله دشتور چیا بلابو گلی که ولا صنبون بلبل گل عشابون گلی که ولا صنبون بلبل گل عشابون همون ترکی جیهان خوردیم تو فندوان دشاگوش شدیوان هوا دستی خداوان دشاگو به شدیوان هوا دستی خداوان